kublaya pi waroh ki wasnyao suk upat yeki video hau new channel. Hakani ki video kwa open snyao chapi wa ijing im ki nong Iran hema we ye ki uyap lut waroh. Ta chwa usdang yekani ki video ladam pu mudapi subscribe your new channel snya phai subscribe we like yeki video khanang wa yok ten cho cho pi yo yeki video wa thame ta don sdangi. Chicken ta hachwa ukut ipor namo ka deadline wada bo u Donald Trump yaka Iran wa wai biang yaka Strait of Hormones u Donald Trump da tho u haka truth social yong o de wa ong wa waro kinong Iran u yap ki mentu imit de wa ong le wa em u kwa o ujia kamte tang wada hap hi ujia de wa ong le wa so phau nyaus nem ibam sap ichapan yap u poi no ichwa kut waro mentu imit kat wa kamte u Donald Trump da ong u wa mentu kamit uman ko kamit wa kong santam wei wo sa kan mo waro certa uwi neki ambassador ke Iran u Muhammad Fatali da maham u ya u Donald Trump hadin wa ong u Donald Trump kamte de wa ong u ya o wala rasdang me ya katma mye me ka u pendep de wa ong le wa kham tam la damang me ya ki skur ki hospital ki sarok wa ki yingkeng kham tam ye ki nong chong chnong kam waman kate ka Iran Islamic Revolutionary Guard Corps da maham kala ko ye ka US day waong wakale umang no ko ye ki thawpure ki hospital ki sarok wa ki yingkeng yong ka US weya ini da maham ko hadin wa se pedung ka US ya ka yingkeng rel ka Iran wa tip kam ka Yayabad Railway Bridge ka wa hakasor ka shan ka Iran ha iwada yap le arngut ki bro Wei ini de jia I hadin wada maham wei pentip ka Israel Defense Force yaki wa chongchnong ka Iran uyat ye lai I wanda karel wei kam ju le ujngai na kilutirel nei benta khat ar kanta wei ini de jia I hadin wa maham tempedung u Donald Trump yaki yingkeng waki power plan ka Iran nei kasngi te du kini don hiki wa kwa open snyao ye phi snyao bha ye subscribe wei like yaki video khnang wa yok ten cho cho phi yo yaki video wa thame khublei chibon